Presta bete, Bai. Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Ohikoa den bezala, Gobernu Kontseiluan hartutako hainbat erabakiren berri emango dizuet. Gaurkoan bi gai azpimarratu nahi nituzke. Lehenengoak mobilekin du zerikusia eta mobilen bi erabaki hartu ditugu. Eta bestetik bigarren erabakiak Arrasateko San Juan de Dios kasa egoitzarekin du zerikusia, egoitza horrekin du zerikusia. Nik lehenengo gaiari eutsiko nioke, mobilia zuzen ere, gaurkoan bi erabaki hartu ditugu. Alde batetik 38.000 metro karratuko partzela erosi diogu Donostiako udalari eskusaitzetan. Mobilen behin betiko egoitzaren aldamenean egongo den lursaila erosi dugu, bertan sustatu nahi dugun poloa ezartzen hasteko. Eta bestetik 5 milioi euroko transferentzia egin diogu Mobil Fundazioari, hain zuzen ere 2023 urte erdialdean eraikita egongo den egoitza horretarako ekipamenduak erosten hasi dadin, eta beraz 2023an egoitza berria egoten denean ekipamendu batzuk bertan eduki ditzaten hasieratik. Gogoratu bai, naiz eta zuek jakin askotan aipatu dugulako, Mobil proiektua abian dagoen proiektu bat da, Tolosako Usabal poligonoan, aurreko batean, ondala hilabete, aipatu genizuen nola egoitza eraikitzeko, alegia Donostiako egoitza eraikitzeko obraren proiektuaren kontratazio espedientea onartu genuela, eta 2022ko udaberrian martxan hastea espero dugula, 15 hilabeteko iraupena izan dezakete obra hauek. Eta aipatu genuen ere, aldamenean polo bat abian jartzeko asmoa geneukala, eta hori da, hain zuzen ere gaurkoan hartutako bi erabakietako bat. Alegia Donostiako udalari, 38.326,6 metro karratuko azalera duen lursaila erostea, Gobernu Kontseiluak onartu du gaurkoan, inbertsioa 8,2 milioi eurokoa izango da, eta bertan poloa ezarri nahi da, eta polo horretan egin nahi duguna da, mugikortasun berriaren garapenarekin zerikusia duten enpresak ezartzea bertan, eta eragileen artean sinergiak sortzeko. Hori izango da lursail honen edukia. 38.326 metro kuadro, leheno aipatu dizuedan bezala, eta 8,2 milioi euroko inbertsioa izango duena. Mugikortasun berriko poloa bultzatzeko unea dela iruditzen zaigu, eta horregatik egiten dugu inbertsio hau. Bigarren erabakia mobilekin zerikusia duena izan dain justu 5 milioi euroko transferentzia onartzea Mobil Fundazioari, ekipamenduak erosteko. Horre, finantzatu nahi diana da, oinarrizko makineria, bulegoko materiala, eta obrak amaitzen diren unean, 2023 urtearen erdialdean gauzak ondo juten balin badira, ekipamendu horrekin kontatu dezan hasieratik. Azpimarratu berriro ere askotan egiten dugun bezala, zenbateko garrantzia ematen diogun mobili, erabat gorpuztuta dagoen proiektua da, eta etorkizun handiko proiektua da, gure lurraldeari ere ekarpen handia egingo diola, hain zuzen ere mugikortasun jasangarria, mugikortasun adimentsua etorkizuneko proiektu badelako, eta erreferentzia zentro bat geuk sortzea, eta horren inguruan ere polo bat sortzea nun enpresak ezarriko diran, eta nun sinergiak sortuko diran, Europa finkatzen dituen etorkizun berdea, etorkizun digitala eta etorkizun lehiakor horretan punta-puntako ekimenak burutuko direlarik guretzat benetan izugarrizko ilusioa eragiten digun proiektu bat da hau. Eta giltzarri izango delakoan gaude. Hori alde batetik, beraz, mobili dagokionez. Bigarren gaia gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu duguna. Honek zerikusia du San Juan de Dios entitatearekin, ospital honekin, Arrasaten dagoen ospital honekin. Badakizue, momentu honetan COVID-19 dagokionez, isolamendu unitate bat daukagula Eibarren, Eibarreko ospitaleko eraikin soziosanitarioan, eta ikusita COVID-19 garapena nolakoa dan, alegia oso kezkaruta gaude Gipuzkoako Foru Aldundian COVID-19 edapena ikusita nolakoa dan gizartean, eta beraz badakizue hori ere gero egoitzetara pasatzen dela, eta ikusita zein izan daiteken garapena, bigarren unitate bat irikiko dugu, hain zuzen ere Arrasaten, San Juan de Dios entitatean, eta bertan isolamendu unitate bat irikiko dugu 22 lagunentzat.
Diputatu nagusiak honen berri eman zuen duela gutxi, azaroaren 30ean, isolamendu unitate hau abian da abenduaren 1etik aurrera, baina gaurkoan ja hitzarmena da onartu duguna ospital honekin batera. Aipatzearren, gaur egun Eibarren Torrekuan 58 plaza dauzkagu hitzartuta, eta bazpare nahikoa izango ez balitzere, 22 unitate berri beraz Arrasateko honetan. Gaurkoz, 4 dira zentro honetan dauden lagunak, eta beste 10 Eibarren. Eta askotan aipatzen dugun bezala, guk aurreikuspenak egiten ditugu, etorkizuna zein izan daitekeen aurreikusita, baina batipat gure kezka nagusia eta gure lehentasun nagusia dagoen justu zaurgarrienak zaintzean, eta horixe da hain zuzen ere bilatzen duguna hitzarmen berri honekin. Muy brevemente, en castellano, 2 decisiones que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy, entre otras, que nos parecen fundamentales en un momento como el actual. Por una parte, 2 inversiones que realizamos en torno al proyecto de Móvil, y por otra parte, el nuevo convenio de colaboración con San Juan de Dios en Arrasate. El primero de los temas, Móvil, debemos decir que hemos adquirido una parcela de 38.000 metros cuadrados en Eskusaitzeta, donde se instalará la sede definitiva de Móvil en el año 2023, si todo va bien. Saben que hace un mes, cuando dijimos que íbamos a poner en marcha este proyecto, dijimos que queríamos desarrollar un polo de movilidad sostenible al lado de Móvil, precisamente para promover este proyecto y para crear sinergias en torno a esta iniciativa, y eso es precisamente lo que hemos querido hacer con la inversión que hemos aprobado hoy, una inversión de 8,2 millones de euros, insisto, para una parcela de 38.000 metros cuadrados para la implantación de empresas relacionadas con el desarrollo de la nueva movilidad. Queremos estrechar lazos y generar sinergias entre los agentes que se instalarán allí. Consideramos que es el mejor momento para impulsar el polo de la nueva movilidad. Es la primera decisión que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy en relación a Móvil. También hay una segunda con la transferencia de 5 millones de euros a la Fundación Móvil para que realice compras en relación a las inversiones que hace falta para el equipamiento de la sede definitiva en Eskusaitzeta. Por ejemplo, maquinaria básica, material de oficina y demás, para que cuando se pueda poner en marcha se pueda contar con este material y, por tanto, podrá licitar las inversiones de estos 5 millones de euros. Saben que es un proyecto absolutamente consolidado, el de Móvil. Tenemos enormes esperanzas en relación a este proyecto, puesto que es un proyecto que va a generar economía también en el territorio de Guipúzcoa en relación a la movilidad sostenible, y además que va a crear muchas sinergias y muchas nuevas empresas que puedan crearse en torno a este proyecto, y desde luego va a ser la economía de nuestro futuro y está perfectamente alineado con las directrices que ha establecido Europa. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy, uno de los temas que hemos aceptado y adoptado, es el que tiene que ver con el convenio con el Hospital San Juan de Dios de Arrasate. Viendo cuál es la evolución del COVID-19 en el territorio de Guipúzcoa y en nuestro entorno más cercano, tenemos ahora mismo 48 plazas en Eibar, y con estas plazas que vamos a conveniar con el Hospital San Juan de Dios de Arrasate tendremos 22 plazas más para estancias temporales en aislamiento. Viendo cuál puede ser el futuro en prevención de lo que pueda llegar a pasar, hemos sumado 22 plazas a las 48 actuales en Eibar que tenemos en este momento. Sí decir que de momento tenemos 4 personas en Arrasate, 10 personas en Eibar, puesto que este hospital de Arrasate está en funcionamiento ya desde el 1 de diciembre, a pesar de que el convenio lo hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Insisto, es una medida preventiva, puesto que la prioridad es la de proteger a las personas más vulnerables, como ha venido siendo hasta ahora. Estos son los temas principales que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, en la medida de lo posible, pues intentaré responder. Galdera matizango bazenute.
ez dago galderarik, beraz galderarik ez balin badago, ikusita ze garaitan gauden eta ze garai datozen, nik egu berri zoriontsuak opa dizkizuet denoi, bertan zaudetenoi eta baita online jarraitzen aizeatenei eta hemen ez zaudetenei ere. Gauza bera esango nizueke, etxekoekin goxatu, gabona gozatu eta tentu zibili eta kontu zibili ere. Ingurukoak eta zeuen buruak zaindu. Eskerrik asko eta ongi izan.